Hai menazi ting choma I zaiklum yawang ramnan mai ranang men di kyu zike ting kum chana ze ngkai je sruk sumai ting chwa kedere insa paulia ga radali Manipur gen kim go nam jaspa UNLF pam heba kyambogu kemza nongsum area Imphal East ge bambe kai hlein rahang te chamdain rahang ge te bedige kime hapu imre meluga lagze protest te dele jaga chudle insnai damai ge mansapo menesa ze ti UNLF pam heba faction kyambogu kemta gen kime hapu imre me minagi kime wang roze protest ze road mpui kidu te nam dele zaichige protest te menesa ze UNLF pam heba faction Kyambogu kem tipo areas ge bamze kai chamdra le designer pnuize pize ningting yorhang pnugo safety hangya crime security spy meze rahe garai loza ka chudle ze sale poligum ze tipo bamge pze hingde te tatube pirahang zai kaklebe pet magrahang gena indiram crime security spy meze ki meze chigelang kai dele ze ka chudle zai besongka ke manipur go chief minister ne saze manipur go state government da gya ringa le ze ka chudle Nam kya spy me bogu kem te wang rahang zai hle ra bugu rizi zai pogu rizi za center ba kangeru ne nke ko le za ka chudli Manipur ge ko ki manai ki me ka ge disi betel da rahang ge ka di dme tati benche kyu zi kaises kui hama mai ge kuki manai ki me ka ge ka klebe pet begine kuki mene pnui ki to ton di zahmi ne ki me klak krezem nyeme pnui ki nga di me Imphal East district dolai thabi klo ge bamme pnui ram pi rahang ge wangka kadai dile ze ka chudle government ne chige lungdai rahang ge ta te gule ze kam kyu gai dile ze ka chudle ta te kyu rahang Zane Manipur ge nagame bokete rabe hangene zele Ziliangrong region ge bamme NSN GPRN manai Ziliangrong region ge bamme NSN GPRN ke niki kyame boka ge znai damai ge rongdai klo nungba subdivision noni district ne memorandum of understanding MOU signed tebu program bamdeli jeka chudli zane be bokna maka ge MOU signed tebige public CSO go leaders me zahara kilam ge psite me church leaders me du minagi ki me wangai dele jaga chudle pe bokna ka ge MOU signed to bige civil society organization CSO mene saki changai dele jaga chudle zaina kap ai pe bokna ka ge MOU signed to bize manipur ge nagame swikete rahang zai nagame swikete lu ze Ziliangrong hajar me gu tate wang rahang ge na le jaga chudle za sali Zai Northeast State Mizoram Aizol ge tingkom changna jang kajem nyugine tingkom changna jang kajes rolungge HIV hararit cases ka chibe changka jamingyu tuipet ka gadai dele jaga chudle zaina ka positivity gu rate subjabamba 2.74% le jaga chuli Zaina Nagaland State Disaster Management Authority NSDM Imenesa za Nagaland ge district rezikat ge hazi kanana ting za ruinsi sangza rui hangule zaka chudle official advisory district ne saza apo district ramze ki free waka kohima moko chungmon noglak prin phek tunsang siminu zana longleng district le zaka chudle inznai ne chuza ting ruinsi sangza hazi kanana regulate zaka chudle zana ting rui begina pa kamge bamme Dimapur banai Newland ga duizlu nai dodi le zaka chudle authorities ne ting pram zabam lo zaka chudle the officials ne saza I think rui begine ngeu ki do hadu in to hang do dui ngeu ki tat so bam siap ge lungmer man ting lo me ti bam rem ge bam rem ting lo zane hadu ga di ba ka za te beitu slow za durangai dele Zana Manipur ge Kangpokpi district bia gari rame tenrui rahange peimak ze naga mena gari impui ki tu nam di bzigene ku ki mena gari impui ki tu nam ze let kai lo ze protest zen znai damai ge gampi pai ge dya ka changba pe changdele ze ka chudele kamak rahange government zai indiaram go Ministry of Home Affairs ne kam kyo gain di be buffer zone kalu ze kangla tongbi imbia ku ki protesters mrame good rahange kale ze ka chudele naga me do minagi ki me kangla tongbi ge wangka ro
de lei ze ka che de lei buffer zone kara hange ka bedige ku kime protest te mramze kumto ze Indian security forces spy mramne mimik dui petbe gesne kabze ku kime chi protesters mramze kumto de lei ze ka klebe petlei ze ka che de lei za ku kimne protesters ze buffer zone kamang hange kamkyo ga be kara hange ka bedige kangla tongbi ze plong ya ga ba me naga hazen me du minagi kime wangka ro de lei ze ka che de lei Indian security forces spy mangalina chinaga manai ku kime ka ga ka klebe gdibe ke keze ngi geze pe dawdu ko de lei ze ka che de lei ka gane kreime Indian security forces spy mane rei pram di lei ze ka che de lei ku kime protest me protesters mramz du chi gangpi pai gate kene tatkar hange pe magze Indian security forces spy mane chi protest mramze memik du petbe tear gas kabza kumto da indi lei ze ka che de lei Zan Assam Banai Nagaland border Haramrai Karbianglong district ga railway project tatu teze bomb ga hand grenade bomb pokpet rahangya togai bebiza ngaudo dele ze kachu dele pokpet rahangya togai ko dele ka gna pokpet makta le ze officials ne nine che ku jimro damai ga sali Zan Manipur Kangpokpi district Imphal Tmenglong road Tonglange te tiben che kyu jing kai de set mai naga hapui mrame the CE the protesters bombege security forces spy mane pse mak batate ze tukle bi bizigna all naga student association Manipur NSAM ne pnilung mak basamze saje changai dele zane NSAM ne pnigo statement ge saje Central Reserve Police Force CRPF me Kangpokpi police me ze subdivisional police officer SDPO ne ngolu ze chi naga hapui mrame the CE the protesters bomze te kakle le jaga che dele children na mangze traditional naga kolomugo krek mui gate du ten siandi za gimi chi kapton di be pchobrez du chi protest be bamne no do dele jaga che dele zane chi ge naga ha puimra me protest be za naga lyang mai me mina hang srom ze ku kim go nam kya spy mane de chen di be te de ge kamet bambe klora hang justice pe hang zane chone de chen mi ga che mi ze action ta sabe ge di be pe hang demand te ze protest ko le jaga che dele zane NSAM ne du sa ze justice no makta ne protest be zai release tebe zai ka cham cham bra me ze sapgu ze ngate ze bamgule ze ka chedle Zan Assam Dimahaso district Mahur Longra ga lungle ne chir hangya Mahur municipal board ne rangze maindi kyo hezikya sumai ga Mahur chaiki ga ma zo bepe ngadi pepe late Sri Ratan sahaze hengyu pebe telya ze Mahur chaiki ze ting chon chat mingyu gene chuze tingnan chat kreuze knarya changba namze kam to gulei ze ka chedle Zan Assam State School Education Board ESSEB Division 1 guideline ka chibe issue to pet kai dai ze anai kom ting kom chana ze kai ze srok kom gya class kre HSLC examination chogume chu magze clear to maktam leina readmission ze ludai rangya nangule ze ka chudle readmission lu rahangge wang design nangnui ka katebe lesiki school ge admission pe magle designa same examination center lungene school lesiki daw begin nangnui readmission ze te dai daw dile ze ka chudle zan ESSEB ne head of school ge du rangai dile ze ka chudle po readmission te beta ze wang rabak pai ke hizi krezem dai lungge te loi kam rahangge zan readmission luka gadai ma pnigo registration number ze ka chiben nang malei tetiba exam ge registration number tabli ze wangra ba exam kai ka gadai bigidu teidai gule pni hangge ka chibe registration number ze issue to dai ramalei ze ka chudle ze readmission luka gadai malei na class 10 ge half yearly examination so ge pnigo subject halei rana halei dawdui ka gane half yearly examination changda na halei dai chilak lei ze ka chudle zane class kreuge ka ka te milei na zai readmission ludai ramalei na chira hangge kanang ba ze aipo half yearly examination za kaising ra hangge nanggo za half yearly exam za chu ra hangge nang singulei za ka chudlei chu maglei designa class kre HSLC board examination za kai ra hangge wangka ga dai be gyang ora malei za ka chudlei Aigenan mai railang ben dikeu zike tingkum chana jang kaije sru sumai ting chua kedere insa polia bizaloi ga radlei pi gai jang kingai nimle ne je todlei hai mena ja klum